uretse gato wumve ngo ni Sergeant Robert. Ndi impunzi yahunze u Rwanda rwenda kumitana. U Rwanda nahunze leta y'u Rwanda igiye kumitana. U Rwanda rwaramisha rwarambyaye ningo by'impetse manira rwo. Gihugu cyatubyaye Rwanda nziza kabeho urwo n'u Rwanda rwanjye. Rwanyu rwahetse bose bigorye n'abagabo. Imbwa n'imbwebwe bose bayigize imbwa. Banga bagenzi batagira ikinyabupfura badatekereza ko umuntu ava amaraso nkayo ndabafite amacyakubiri. Banga abahutu bakanga abatwa bakigira intutsi zinakoreka. Bose bari mu Rwanda ndwo nkunda. Ndi umunyarwanda w'impunzi uri hanze y'u Rwanda. Ariko iyo mbonye barimo gukomeza gukora ya marorerwa nkayo twarwaniye tutashaka kugira ngo niki nakwishimira kuri RFF nayibonye mwiki hari igikorwa cyamamagaye ndakizi cyo mu Republican Guard kirambwira ngo ubwo ngo urugero ugomba guhereza ngo umuntu wagukamiye umuntu waguhaye ibyiza ngo akamwitire kuvuga ibyo koko Robert no kuntu tugukunda ye baba we yankamiye iki Sergeant Major wararaga mu nzu idafite ibirahuri Sergeant Major tugeze gukora mission nkawe wagikoga we urabona umaze kuba Leta na Colonel waze ejo bundi hano uvuye kwa Dodo ukwiga mu none ubu ngubu Lieutenant Kano urumva uri karampengero muri urabwira Robert ibintu byo mahuvu ivo tu mwebwe mushaka kuba nukuru kw'Imana mumeze nk'intera hamwe muri nk'intera hamwe ntabwo mufite umutima wa kimuntu mwibagiwe abo mwatangiranye nabo mwakoranye mutangiye kujya gushira utuntu tw'udukobwa imbere twambara impinure narabigishije mukaba kugera kuri kuba mwaba Kano mukabana ba Geno nagomba kurenga Sergeant mwumva ko naguma kuri iyo level kuko nafite family yanjye yifatika mu Rwanda mwaraba maze mwarabisha navuga kuri ibingi wari imbwa zirimo ndani hano zirimo kureba iki kiganiro izo mbwa zigiye kuvuga ngo ngumva nk'iki misa cyo kiravuga ushobora kutabyumvise neza byumwereka abantu mwamenye umugabo mu myaka yahise kwiyumvisha ibivugiye mu munwa we biri bugorane kwiyumvisha kari uri kubivuga ni Sergeant Major Robert witwaga Sergeant Major Robert Sergeant Major yakoye urugikubita ipeti ikomeye mu gisirikare yahawe abaturage bose b'u Rwanda bawumukiye kuvuga ko atari irye ari nko kujugunyira ibishyimbo inyoni ariko mbere yo kwitsa ibyo mvugiye aha banza wongere umve witonze uyu musirikare yakunzwe n'u Rwanda ndetse n'abanyarwanda mu bihe byashize televiziyo z'ibiromba arizo tureberaho natangiye kumurura muri televiziyo mu mwaka wa 2013 mu ndimbo za gisirikare ziryoheye amatwi uyu mugabo yabaye intwari y'u Rwanda pe kuko yakundisha abanyarwanda n'abanyamahanga u Rwanda wakubwa wanacheza hata wazee wanacheza kila mtu kwa ulimwengu anakatika na ngoma wala mahampenda dance songa kando tunaleta ngoma zetu za kisasa za kimambo za kijeshi microphone tukishika tunawamba musione noma sipande sharabra muwe mashabi mapate ngoma makini mafurahi na sisi sote hakuna kizuri kama kupenda nchi yako ukilinda mwenzako na vyake kama jeshi hakuna kizuri kama kupenda nchi yako ukilinda mwenzako na vyake kama jeshi waba warigeze kwitangira igihugu cyawe bana b'u Rwanda muze turinde u Rwanda rwatubyaye none ko bigushyize mu ihurizo nkanjye nyuma yuko waririmbiraga u Rwanda ruvugiye amarorerwa gusa nyuma yuko nge binkize mu ihurizo naho gukiye gumirwa hari ukuri kose kwatewe wafatwaga nk'intwari yacu kuvuga ari amarorerwa nyamuneka tega amatwi witonze urumirwa nawe umuhanga yihutira kumva kuruta kuvuga hari hashize imyaka uruhuri nawe wumva izina rye rivugwa hariho hose nyamara uyu yahungiye muri Uganda nyuma yo gukekwaho icyaha cyo gusambanya umwana we w'imyaka 15 nyivuga ibyo guhunga igihugu ndibwitse ku kadomo k'iki kiganiro nsubiza ibi bibazo nibazaga ese kuki yago umunyamakuru akanaba n'umuhanzi we yahunze igihugu ese kuki Samusure mwamenye nka Karinda muri Seburikoko umukinnyi wa filime nyarwanda nawe yari yarakuye imishwara agahunga urwamubyaye u Rwanda none niki mu by'ukuri cyatumye Badrama wazamuye abahanzi benshi mu Rwanda nawe aho yahungiye ari guharabikanya kubaho umukuru w'igihugu ndetse n'igihugu munyemere mbabwira ukuri kwambaye kuri nta na kimwe ciye hejuru nubwo byari impingane kumenya ukuri kutikoreye ikinyoma ariko muhanga bwanjye nakuka icara witonze ngo utoranyirize ibikuru umuhanga nkaho neza amatwi njya gutegura iki kiganiro nahanze amaso nanatega amatwi ibiganiro ku mpande zombi z'abatorotse igihugu nera n'akajisho ku byo leta yabivuzeho ese Sergeant Robert twakunze turi benshi umusirikare nyawe yatorotse ati igihugu murakaza neza iwawe w'umusore wisanze mu isanzure yo kubasakaza amabanga yose mwahishwe
murakaza neza iwabo w'ubumenyi, ni kuri YouTube channel Impeshyi Videos. Niba uri mushya nushamadukire mu bindi utarakanda subscribe, murakaza neza mu kiganiro isi umenye. Umuntu wanjye ugiye gukora icyo waremewe. Njye ndi Sano Chire, ikaze. nta mission nigeze mbona. Nabayeho mu guhangayika, nabayeho mu harassment, nabayeho mu buyobozi bubi bundwanya, nabayeho mu buyobozi bwo kwenda kwiyahura nuko nifite umutima udasanzwe. Urumva Imana irandinda enkura muri aya maboko kuko bagomba kunyikira ubwabo basirikare. Ku muyoboro wa YouTube w'uyu musirikare, YouTube channel yitwa Major Robert TV, huzuyeho uruhurirane rw'uruhererekane rw'ibiganiro agenda asakaza amanywa na nijoro kuva mu mpera z'ukwezi kwa Nzeri 2025, avuga ko ari ubuhamya bw'akarengane yakorewe mu myaka 27 yamaze mu gisirikare cy'u Rwanda. Si yari umusirikare gusa, ahubwo yari n'umuhanzi mu ndirimbo za gisirikare, cyane cyane zibanda mu kurata u Rwanda n'ingabo z'u Rwanda. Gusa yanagaragaye mu ndirimbo zisanzwe nyuma yuko amakuru ageze hanze yuko yafashe ku ngufu umukobwa we w'imyaka 15 mu 2020, u Rwanda yarataga yaruhunze butarajya. Nyamara we ibyo birego we abyamaganira kure, avuga ko yabigerezweho kubw'impamvu za politike ndi bugarukeho. Munyemere dore mu mizi tumenye intandaro ya byose. Amazina yawe n'ababyeyi ni Robert Kabera, yavukiye muri Uganda tariki 8 Nyakanga mu 1976. Avuka kuri so mu Nyarwanda narwananye n'inkotanyi mu kubora igihugu. Se ni mukuru wa Fred Gisa Rwigema, se ni Kabera Bosco. Akaba yaratabarutse ku rugamba rwo kuzanira amahoro abanyarwanda mu 1994 igihe jenoside yari irimbanyije. Naho nyina yari umuganda, yigiye amashuri abanza muri Uganda, gusa mu 1987 yahagaritse kwiga ageze mu mwaka wa 5 mu mashuri abanza, ari nabwo nyina yaje kwitaba Rurema. Muri icyo gihe umwana we yararetse ishuri. Sergeant Major Robert ntiyatindikanyije kujya gufatanya n'abanyarwanda bari baragiye kubora igihugu FPR. Yari afite imyaka 17, hari mu 1993. Iki gihe yaragiye gukora mu ngata se wari umaze gusiga isi, Kabera Bosco n'umuvandimwe wa se Fred Gisa Rwigema, bose bapfira umwaka umwe wo mu 1990. Bivuze ko Rwigema afitanye isano na Sergeant Robert. Uyu rugamba rwo kubora igihugu barumanutse neza, u Rwanda rucyura intsinzi, akomeza ibikorwa bye byo kuba umusirikari, aho baje kumugira n'umwarimu w'abasirikare. Ubwo mu 1998 yaje gusohora indirimbo ye ya mbere yise Uweza Tunawu. Ikigera hanze yarameze nk'ukenyeye igitenge cya nyina imbere ya se. Aho nshatse kuvuga ko abayobozi be batabyishimiye kuko nibiyumvisha ukuntu umwarimu mwiza yakijandika mu bintu byo gukora indirimbo, nubwo nawe kugira ngo ayisohore byabanje kumucangaho kuri ubufasha bwamufasha kwinjira muri muzika. Birangira ahisemo kwandikira ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na UNESCO. Agikandagiza rugagiye niba ro kuri ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umukozi wakoraga kuri iyo ambasade amurega ku bayobozi bakuru b'igisirikare cy'u Rwanda. Ubwo avuyeyo yagishika mu Rwanda neza, bamucakiye nk'injangwe inyarukiye imbeba, ajyanwa vuba na bwange Gabiro ngaba ari hahanirwa. Gusa akiziritse ku muhoro birangiye akawuciye. Mu 2001 yongeye gukombesha akarimi ku bugi bw'umuziki binyuze mu nzira ndende ziruta izigana mu ijuru. Yemerwa kujya mu muziki, aninjizwa mu itsinda ry'abasirikari riririmba rikanacuranga, Army Jazz Band. Akirigiramo yakoze iyo bwabaga, yigaragaza neza nk'ubwanwa ku kananwa, akora ibishoboka kugeza aho imiziki y'abasirikare twese tuyikunze ubudatezuka. Yabafashe gukora imizingo 2 y'indirimbo, album, harimo nka Majeshi Makari. Kubwo gukorana ingoga nibakwe, bamwituye kumuhamo indirimbo imwe yonyine yanitiriwe, yitwa Igihugu Cyatubyaye, inamamara kurusha izindi. Ntiyaryamiye uburira, ahubwo yakoze ubudasinzira kugeza ubwo akoze indirimbo yamamayemo nk'izitwa Ni Twebwe Imbaraga z'Iterambere, Ubudasa, Anikoreze ku giti cye, zirimo Ni Sisi Wenyewe, Wanajeshi, Imanda, Bucyana yandi n'izindi nabara bukagukira ukinyumva. Mu 2014 yiyeguriye Imana nyuma y'umwaka umwe n'amezi 3 yigaga Bibiliya. Bidatinze yatangiye akazi ko kuvuga ubutumwa mu rusengero rw'i Kigali. Ibyo kwibana no kwifumbata yabihereye abakiri bato, ahita washaka, aho yashatse umugore we wa mbere Jeanne Rwigema. Batandukana bamaze kubyarana abana 2, agumana nabo yibarutse i Kanombe mu mujyi w'abasirimutse. Mu 2017 aza gushaka undi mugore witwa Muhorakeye Jeanne. Nawe ntibyabaye akaramata, ahubwo byabaye amata gusa, habura ubuki. Mu 2023 baje gutandukana. Hagati mu 2017 mu gisirikare yasamuye mu ntera, avanwe ku ipeti rya Staff Sergeant agirwa Sergeant Major mu ngabo z'u Rwanda, ari naryo peti rya nyuma yahawe mu gisirikare cy'u Rwanda yamazemo imyaka 27.
tutararenga aha, ese ubuzima bubi yabayemo we yivugiye ni ubuhe? Uyu ku giti cye avuga ko yagiye afungwa azira ngo yuko afitanye isano na Rwigema no kwitwara neza akarusha abandi, bityo bigatera ishyari. Gusa yimwe ngo na misiyo zo gukorera igihugu, aho izi arizo zituma umusirikare akungara ku nota akiyubakira. Rero we kubera nta misiyo yahawe kuva azatangira gutangwa mu 2004 byaramudindije arakena, aho abahanzi nka Tom Close, Jay Polly, Eric Senderi n'abandi nawe iyo batumirwaga kuririmba bo bazaga mu modoka bagatega akamoto, ngo kugeza ubwo n'akamodoka mwamubonyemo nako kataga ama PS ari umuturage wakamwihereye bitewe n'impuhwe yaramugiriye. Itariki yabaye mbi kuri we ni itariki 21 Ugushyingo 2020, aho byavuzwe kuruta icyorezo cya corona ko Sergeant Major yasambanyije umwana we w'umukobwa wari ufite imyaka 15 y'amavuko, akamusambanyiriza mu rugo rwe ruherereye mu murenge wa Ndera mu karere ka Gasabo. Ibyo bikimara kuvugwa, Robert Kabera yaburiwe irengero. Igisirikare cy'u Rwanda cyatangaje ko cyatangiye iperereza kuri uyu musirikari, nyamara yari yatorotse igihugu ahungira muri Uganda. Yivuga ibyo guhunga igihugu nkoze hasi niyibutsa ibuye. Umukinnyi wa filime nyarwanda Kalisa Ernest wamamaye nka Samusure cyangwa Rurinda muri Seburikoko, we yahunze ku bw'amadeni ari muri miliyoni yari afite yabo yegujije, bazi ngo agiye kuyakoresha muri filime yitwa Makuta, nyamara ngayoboka muri betting urusimbi rw'amahirwe. Atsindwa gutyo bimutera ubwoba ku bw'abo yari afite imyenda, ahunga riva mu kwezi kwa 10 2022, aruhukira muri Mozambique, aho byageze mu nkiko mu Rwanda akatirwa imyaka 2 ashinjwa ko yishyuye sheki itari y'amafaranga muri banki, akatirwa igihano cy'imyaka 2 gisubitse. Iki ni igihano urukiko rukatira umuntu ariko nayo itajya muri gereza, kereka akoze ikindi cyaha mu gihe runaka nibwo afatwa nk'imbeba ifashwe n'akamasho. Bishatse kuvuga yuko niba ukoze icyaha mu gihe runaka nibwo ya myaka 2 ihita ishyirwa mu bikorwa ukajyanwa gufungwa. Yagarutse mu Rwanda tariki 12 Gashyantare 2026 nyuma yo kwishyurirwa n'abagira neza batandukanye, aho yanaciye amarenga ko na Bruce Melody yamufashije. Yakiranywe urukundo mu kugaruka, abagore n'inkumi nibo bari biganje ku kibuga cy'indege banamuhoberana ubutoni. Hanyuma Yago, umuhanzi akanaba n'umunyamakuru ukorera ku muyoboro we wa YouTube Yago TV Show, ariwe Innocent Nyarwaya, yahunze u Rwanda mu 2024 ku mpamvu zitavugwaho rumwe. Umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB, ariwe Murangira Bitieri, yavuze ko Yago yahunze mu gihe RIB yari itangiye kumukurikiranaho ibyaha birimo ivanguramoko no kubiba amacakubiri. Nawe agaragara asobanura ko akunda u Rwanda, ahubwo yahunze ku bw'impamvu z'agatsiko k'abashatse kumwica mu myaka 4 yari ishize. Yavuze ko aho kuva mu buzima yava mu bo yise abarozi, yahungiye muri Uganda ndetse yanibarutse imfura ye we n'umufasha we Teta Krista. Naho Badramana anzwe na buri munyarwanda babe baziranye, higanjemo ibyamamare ndetse ngo n'ababyeyi be baramuciye. Amazina ye y'ukuri ni Mupenda Ramadhan, aho yashinze inzu y'imyidagaduro yitwa The Main ireberera abahanzi, ayikesha amafaranga yahawe n'umukecuru w'umuzungu bahuriye mu Rwanda bagakundana. Iyi nzu ya The Main yayikoresheje azamura abahanzi nka Marina, Queen Cha, Safi Madiba, Jay Polly, Calvin Branda. Gusa nyuma ashwanye n'uwo mujejeta faranga w'umukecuru we nisubire muri Amerika, byamuteye gukena. Asubiye muri Amerika kumusaba imbabazi asanga yarapfuye. Nibwo rero ubukene n'izindi mpamvu zitazwi neza niba yabari gukorana n'abatumvikana na leta y'u Rwanda, aho aherereye muri Amerika. Ubwo yarateke 22 Gashyantare mu 2026, aho yarameze nk'umusazi mu mashusho yavugiyemo ibikakaye aharabikanya kuba umukuru w'igihugu Kagame ndetse na leta. Mufashe abatutsi bose mu gihugu, murabishe mwishe abantu bose bavugira abanyarwanda. Mwantera hamwe mwahita mukita abandi ntera hamwe. Izi bwakazi z'abagozi yano zivuga ngo rahama ngo wasaze, nimwe mwasaze mukikira. Intera hamwe ngo ni Kagame. Intera hamwe muri intera hamwe FPR, muri intera hamwe z'ingurube zirya abana zikarya abakecuru zikarya Yesu we. Oh my God. Sergeant Robert we nyuma y'ibyasakajwe hose ko yaba yafashe ku ngufu umwana we w'imyaka 15 yagaragaye mu kinyamakuru Daily Monitor cyo muri Uganda, abyamaganira kure ko ari ibinyoma bidafite ishingiro namba, ahubwo yabigeretsweho ku mpamvu za politiki zirimo kuba yaraza urupfu rwa Kizito Mihigo no kuba afitanye isano na Fred Rwigema. Avuga ko yatorotse tariki 18 Ugushyingo 2020 we n'umugore wa kabiri, aho banyuze mu nzira zitemewe ku mupaka wa Kagitumba basize mu Rwanda abana 3 bakuru n'uruhinja rw'amezi 7. Gusa ubuzima bwabo babiri muri Uganda bwabaye ingorane ku gahanga k'umugabo n'intare.
bituma umugore yigarukira mu Rwanda ahunze ubukene. Bukeye inkuru zivuga ko yarongowe n'undi mugabo w'umupolisi. Robert nawe ubuzima bwagumye kumubihira, agaragara no ku mashusho ari kubumba amatafari yo mu byondo yo kubakira inzu nto ngo umuryango we. Yari ari kuyabumbana n'umwana we w'imfura w'umusore, aho byibura yatangaga nimero ye ya telefone ngo ufite icyo amurusha kimushimisha. Ubu cyo nabasaba ku giti cyanjye nkanjye jenyine arakibona. Ubuzima ndimo ntabwo bushimishije nk'umuntu wenda wabayeho mu bundi buzima, uwaba ufite icyo afite cyose yamfasha akanira inkunga, nkabasha kureba ukuntu narangiza kano kazu. Ifaranga iyo yose yabinkorera. Nomero yanjye wenda nk'uko wari wabinsabye, nomero yanjye nkorera muri iki gihugu cya Uganda, aho nkoresha ni 07 ndasubiramo 07 41 20 07 41 20 Avuga ko byibura nyuma yaje gufashwa n'abagera muri 16 harimo abamama. Gusa disi abarimo inshuti ze nka Eric Senderi, Bamporiki Edouard bamuborotse rugikubita. No kuvuga yuko bamwikijije rugikubita. Nyuma yaje gusubirana n'umugore we wa mbere Jeanne Rwigema, bahita bakora ubukwe bwabera i Kampala muri Uganda. Nibwo uyu musirikare ndetse n'umuhanzi ngo yaje kurakazwa na Kasukutuka byanyabya gatukuza abanzi b'igihugu bakunze kwitwa ibigarasha. Yatutswe na Kasuko mu Rwanda imbere y'abanyarwanda bose, bituma Sergeant Major Robert arenga imirongo yo kwifata mu burakari asubizanya amagambo mabi Kasuku. Bishengura benshi kuko byakomerekejemo benshi kubw'uko yarazanyemo ibyo kuvuga u Rwanda nabi. Nyamara nyuma yaje gusaba imbabazi yivuye inyuma, avuga ko adateze kwanga Perezida Kagame igihugu cye gutera u Rwanda. Ibi yabivugiye ku muyoboro wa YouTube wa Yago, aho ari n'inshuti magara muri Uganda. Ariko kugeza n'ubu ndacyafite umutima w'urukundo rw'igihugu cyanjye. Jewe Robert Kabera ndi Inkotanyi, umwana wa His Excellence, ndi umwana wakuze amubona, nahagaze ku maguru abiri. Banyarwandakazi, nitandukanyije burundu n'abapfobya ibikorwa byiza by'u Rwanda n'abarwanya leta y'u Rwanda. Nijyewe bivuze Kabera Robert Sergeant Major. Nubwo ntari mu Rwanda cyangwa nafite ubushobozi bwo kuba nasubira mu Rwanda, mpora nsabira u Rwanda ko rwatera imbere cyangwa rukagira amahoro, kandi nkishimira ubutwari n'imihigo rwahize rugahigura kugeza n'ubu rukaba ari indashyikirwa mu mahanga yose, mu ruhando rw'amahanga. Njyewe sinanga u Rwanda, ibyo byose nakababaro mba nterwa nabo bose bakomeza kunsabota, kandi igihugu kirebera bahagaze ku butaka bw'u Rwanda bavuga ibishegu bantuka ku babyeyi bahereye kera. Abamukunda bari kumutota urutoto ngo agira agaruke mu Rwanda. Uyamarira hirya no hino nabura, nubwo hanagaragaye inkumi yitwa Liza yasobanuye yivuye inyuma ko Sergeant Robert ari se, ko yafashe nyina ku ngufu amushyizeho imbunda, nyina ngo wari n'umumansera. Sergeant Robert ubwo niwe wafashe ku ngufu mama wawe? Umubyeyi mubi cyane. Umubyeyi mubi cyane. Umubyeyi mubi ni mubyeyi gito. Icyo gihe papa wawe yafashe ku ngufu mama wawe? Papa icyo gihe ari umusirikare, mama wawe mubiki nisi ubwo bari bahuriye? None famiye ya mama ibwira mama, baramubwira ko uri umubikira, ko dutunzwe n'ibintu uzana, wakoresha uko ushoboye iyo ndigavamo, tukabona ukuntu tubaho kubona na so na nyoko. Arababwira ati njye ntabwo nzakuramo inda. Yarabyanze, aragumiza arayitwita. Agiye kumbyara arambyara, ahita ajya muri koma. Hezanga none sugo icyo gihe se base najyaga kumureba mu kigo. Ati ndashonje. Nyine nabwira papa agahita nyirengagiza. Abantu bose bamuhuriye mu bitekerezo bamutukira kumakanya ko Sergeant Robert atabyara umusinzi nk'uwo. Bavuga ko yishoye kugira ngo amuharabike. Nyamana Sergeant Major Robert abihakana yivuye inyuma ko n'uwo mwana nawe azi amubeshyira. Ubu Sergeant Robert asigara umuvugabutumwa mu gihugu cya Uganda, aho akigerayo yasizwe amafuta yo kuba umwigisha mu iyobokamana.
reka nsoze ngira ati ukivamo ariko cyose kikuvamo. Icyo ni igisirikare. Buri gihe asozanya isari mu biganiro bye byose asakaza yaba ubuhamya n'ibindi bijyanye n'intambara ya Kongo. Nkunde wibuke gukanda kuri subscribe kugira ngo ubutane tuzigire tuburana kuri YouTube channel yitwa Impeshyi Videos, aho n'Imana yihera akajisho aha habera ibyiza gusa. Ndangiranye nk'ibibazo byose wibazaga, nzagaruka nk'ibisubizo byose ukeneye. Ngendi Sano Chire naho butaha.